Kakšen napredek v letalski proizvodnji dosegajo v občini Slovenske Konjice, je v soboto 8. oktobra 2016 na letališču v Slovenskih Konjicah prikazalo podjetje Trixie Aviation, ki je predstavilo nov, že 6. model žirokopterja Spirit. Na to posebno praznovanje so odprli in predstavili še nove proizvodne prostore v površini več kot 1000 kvadratnih metrov. Med visokimi gosti je bil minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič. Direktor podjetja Trixie Aviation je avstrijski inženir egipčanskih korenin Rainer Farag. V Slovenske Konjice je prišel izdelovati žirokopterje po priporočilih prijatelja in je ostal v Sloveniji, živi na Zbelovem. Žirokopter je hibrid med ultralahkimi letali in helikopterji. Trenutno v Slovenskih Konjicah zaposlujejo okrog 25 ljudi, v kratkem nameravajo število podvojiti, kar pa je odvisno od gradnje letališke steze, ki bi jim omogočila testiranje zračnih plovil vse leto, ne glede na vremenske razmere. I would like to welcome everybody here at our party today. Thank you very much also for sharing the share with the team of Trixie Aviation. A very good team, which I'm really very proud of. Prav lepo vas pozdravljam tukaj. Zelo vesel sem, da smo se zbrali v tako velikem številu in hvaležen sem vam, ker ste podprli našo ekipo, ki opravlja zelo odlično delo. We made an achievement within 6 years, or less even than 6 years. We started here in Slovenia building the first prototype of gyrocopter. Now we are a company which is known worldwide. We are enjoying the respect of the world in quality and reliability and good design. This wouldn't have been possible without a great team behind it. Začeli smo pred kakšnimi 6 leti. Bilo je celo manj kot 6 let, ko smo tukaj zgradili prvi prototip žirokopterja. Danes smo poznani po celem svetu. Uživamo spoštovanje zaradi naše kakovosti, odličnega dizajna in zanesljivosti. Vse to pa ne bi bilo mogoče brez naše ekipe. So my special thank to the municipality of Slovenske Konjice, which has hosted us here. My special thank also to the family of Lovitz family here, who had assisted us to get started here. Without their help here, we wouldn't have existed. And my very, very special thanks is for every member of the Trixie team. It's the greatest team I had ever seen in the world. And I thank you really very much. Za vse to pa gre posebna zahvala najprej občini Slovenske Konjice, potem družini Lovecke, brez katerih nas tukaj ne bi bilo in nam tudi ne bi uspelo. Seveda pa gre zahvala tudi ekipi podjetja Trixie in mislim, da ste najboljša ekipa, ki sem jo kdajkoli videla na svetu. Today we are celebrating the opening of our new facilities here in Slovenia. So, and they are the only facilities we have. We are only here presented in Slovenia. So we have this building here, and we have another building in the village of Strazavas here, right around the corner. The company is growing very fast, and we are very happy to present the new working facilities here, but we are also very proud to present a new model of a gyrocopter which has been flown only this morning, and for the first time we are presenting it to the public. We are very proud of it here, and it's also a challenge to the world of showing what Slovenian team can do. Veliko veselje mi je, da bomo danes odprli naše nove prostore tukaj v Sloveniji. To so edini prostori, ki jih imamo v Sloveniji. Seveda pa imamo v bližini še en prostor, to je v Draži vasi. In resnično sem vesel, da naša ekipa in naše podjetje tako hitro raste. Veliko veselje pa mi je, da vam danes ne bomo predstavili zgolj teh prostorov, ampak tudi nov model žirokopterja. Z njim smo danes zjutraj prvič poleteli, prvič pa ga bomo predstavili tudi javnosti. Mislim, da je to velik izziv in ves svet gleda na nas, zato sem zelo ponosen.
I have invested millions here to make this business come to what it is today. And I didn't choose Slovenia because it's only a beautiful country, not because it's a clean country, not because the weather is nice here, but because of its people. I find actually, and to be honest about this here, I would rate Slovenian people here to the second best people in the world after the Japanese. V ta projekt sem investiral na milijone in brez tega ne bi bil to, kar je danes. Slovenije si nisem izbral samo zato, ker je lepa država, ker je čista država, ker je tukaj lepo vreme, ampak predvsem zaradi ljudi. Mislim, da so Slovenci drugi najboljši prebivalci na celem svetu in to takoj za Japonci. I have lived in many countries in this earth here. I was born actually in Egypt. I'm an Austrian citizen. I lived 15 years of my life in the United States, 3 years in England, in Asia, and many other places on earth. And I have chosen Slovenia to to execute and do my dream of the individual transportation system of the future. And what a great fun to see this team here has achieved this goal and still carrying on perfection of the whole system. I'm presenting today this system to the Slovenian government. I'm happy to have our minister and our Secretary of State with us here to receive this gift and take it and carry it from here on to the world. We are presenting Trixie Former to the world today through the Slovene government and the Slovene people. The Slovene team who has made it, I thank them again. Great people. Thank you very much. Živel sem po celem svetu. Rojen sem v Egiptu, sem avstrijski državljan, 15 let sem živel v Združenih državah Amerike, 3 leta v Angliji, pa tudi v Aziji. Ampak Slovenijo sem si izbral, da bom tukaj živel svoje sanje in jih tudi izvajal. To so sanje sistema osebnega prevoza prihodnosti. In mislim, da smo se danes zbrali tukaj, da slovenska vlada, da minister in državna sekretarka prevzameta to darilo in ga poneseta v svet. To je projekt Trixie Former, ki ga bomo danes tukaj predstavili, slovenska vlada in slovenski prebivalci pa ga bodo predstavili celemu svetu. Najlepša hvala. I cannot make every one of the team here speak to you today, although I would love that to happen. So I'm actually giving the word now to the leader of the team, Mr. Davorin Podpishan, who is leading this team. Very good man. I trust him fully, and I'm really happy to have him leading the team. He's not a man of word and talking as much as I do. He's a man who works and performs rather than speaking, but I'm forcing him now to say a couple of words to you. You're going to reverse your job here by translating from Slovene into English, and thank you very, very much for coming. I appreciate it very, very much. Thank you. Thank you for the Danes nažalost ne bom mogel dati besede vsem članom ekipe, zato pa jo predajam vodi. To je Davorin Podpečan. Je odličen delavec in mu neizmerno zaupam. Zelo sem vesel, da je del moje ekipe. Ni mož govorjenja in besed, ampak mož, ki dela in izvaja naloge. Danes sem ga moral celo prisiliti, da bo pred vami povedal nekaj besed in zelo sem vesel, da je tukaj. Hvala. Hvala lepa. Spoštovani vsi zbrani, prijatelji, poslovni partnerji, minister in ostali častni gostje. V imenu delavcev bi res se rad zahvalil za podporo vsem našim poslovnim partnerjem, še posebej pa družinskim članom, ki nam stojijo ob strani v teh včasih zelo težkih trenutkih. Teda brez njihove podpore tudi naših uspehov ne bi bilo.
Ponosen ni bil le direktor podjetja, ampak tudi župan Slovenskih Konjic, sicer športni pilot Miran Gorinšek. Vedel je, da bo Rajner znal združiti svoje drzne ideje, sposobnosti in vizijo z lokalnimi, izobraženimi, pridnimi in delovnimi ljudmi. Zagotovil je, da bo na tem mestu urejena utrjena letališka steza, ki bo omogočala varno pristajanje v vsakem obdobju leta in s tem nadaljnji razvoj podjetja Trixie Aviation. Strani vlade je minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič povedal, da so sprejeli številne sporazume z državami, nazadnje tudi s Kitajsko. S tem se slovenskim podjetjem s področja letalstva odpira veliko in zanimivo tržišče, kar velja enako za podjetje Trixie Aviation. Ekipi je čestital in ji zaželel veliko nadaljnjih uspehov. Državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarstvo Eva Štravs-Podlogar je bila ponosna na pohvale nekoga, ki ni Slovenec, kar vsekakor dviguje splošno samozavest in boljše napredovanje vseh v osebnem in poslovnem smislu. Predstavili so še model zrakoplova s patentiranim sistemom spojitve cestnega in zračnega prevoznega sredstva Trixie Former, ki naj bi ga proizvajali v prihodnje.